Ndongoi UDA itongoewe ni mwenekivila wa Special Economic Zones Fred Muteti nisyathingilila yiulu kuthukuma kwa muamba kati wa Ndongoi ila itanaanyuvwa ila nyuve na Ndongoi syonthe nthini wa milengo kivathukan'yo ya uteti ulono kitia kivila cha uyumbe cha Makueni na utuye AMC akathonzweni kwa ivinda ya Sir Francis Mutungi ni waweta kanangaliko ya Western na Kiswani nisiende na kuoneka banene kumana na Ndongoi kukwatana na kuthukuma na serikali kivathukan'yo na mbai ya Ukamba manene ya kuya cha thini kimwe cha uthaithi kivandini wote kauntini ya Makueni Kalebsala Mutunga ni ebikite na nokutweleza Ndongoi kivathukan'yo murengoni wa serikali si muamba na Ndongoi ingi nisyavulana thaithi ma kanisa wa AIC kivandini nthini wa thaithi na umya wa rambi. Fred Muteti ula ni mwenekivila wa nzama imwana ya maundu meokonya biasala kana Special Economic Zones akiweta kana vena vata kanisa ulikele na kutangasa umwe nthini wa Ndongoi ile mbetani ya Ukamba. Reverend niwali wala wasio yeza kwa ndani kanisa kanisa wote mzali wa mbe kwa udawanya ngawa wasuru wa ngai Kavitani kauna akiolono kitia kivila chake Bwezi East Willy Malile akiweta kana Ndongoi ila si kivirani kwao yiniselete kwa muthukuma mwene nthi kwa umelu kuona ake ulotwe MCA kathonzweni Francis Mutungi akiweta kana mbai ya Ukamba ni yailete kukwatana na serikali kwa oyu vatekwe kala upinzanini na kuweyangewa ya mwaka wa 2017 kwa tuyenda tilungia tongo ikwanthia ndaya Madam Susan yaba tayari wakizoki ukiona Mutungi unaviuga ndani ya geka usuza no ikibela siani kwa depasani malelo nakera matani na we are waiting na timo liki wa mundu wa national government na mundu la ungamike bitu ni mbi wa kesi jeli tata da jeli kuna nyama kundi ya mako ka kuma kwa bazia muko na ile ndo diplomacy the way if you are a member of parliament do your job. If you are a governor, do your job. If you are a reverend, also do your job. Bayana itu ni bayane. Nanti dia buatlah bayano kekwatane. Ini yang akamba matani. Dia kuatane sampai. Jadi dia kalau buat baik, boleh jauh kalau nggak ada. Juga kita siapa yang masih dia buat akamba dia naik. Di mana baik jauh. Bayano lah jauh kuatane. Dia jauh kuatane. Mutungi wengine waweta kana mbai lengi va Kenya akitinianga likone ya Nyanza na Western nisiende na kuuneka vanini tina wa Ndongoi isio ni isu kwitha na umwe na kukwatiana na serikali ula wikivilani Kaleb Chalo Mutongoi TV vilingi wa mauvou.